Simbwira. ఇప్పుడు ఏం కావాలి? Ushaka iki? Father gana badyate. Ni inshingano za buri mubyeyi. Dada. Kuyayobye. Inyubako z'ubucuruzi ziri hano zose ngo zirasa. Mama we. Ni ijambo kurindi. We mukobwa muto. Kudiga address ucha. Nakwinginze waturangira hangaha amwereka address. Uyaritegereza. Uyu mukobwa twamubonye sawa mungurikire. Uyu mukobwa kura kuri radio bise Miriki 98.3. Baraza bacao basi umukobwa gizana na parika aba baritegereza. Umukobwa twagiye gushopinga aragaruka. We tugende. Umukobwa rongera parika. Ura mukobwa afite ikihe kibazo? Arimo aradukereza aratuma tutageraho tugiye uyu munsi. We muze tugende barongera baca. Witondora sobanukirwa. Upite koko nati mbereza ibiri. Mama ura mukobwa nabwo radufasha. Mureke dushaka ni muntu tubaza. Niko bimeze. Ura mukobwa nabwo tumukeneye. Twigendere arimo aratwangiriza umwanya. Ndibyatinze bafashe inzira. Umukobwa babonye ari kubangiriza umwanya bacaho. Bagaze imbere. Musora vayo. Kumbe umukobwa yabatanzeyo kare. Umukobwa vayo. ఫాలో చేస్తుంటే iyo muza kunkurikira mwakagombye kuba mwageze hano kare. Wagenda kuri uku kubishaka wa mukobwa we. Waketse yuko turagukurikira. Mama buretse umunota umwe. we ఫోన్ చేసి చెప్పారు. Anko yambamagaye. Ambwira yuko arabapangayi bagiye kuza gukodesha inyubako zacu. Ambwira yuko harimo n'umudogiteri muri uwo muryango. డాక్టర్ ఫ్యామిలీ వస్తుంది. Niko yambwiye. పూజ చేయడానికి Yansabye kubagurira indabyo, kubagurira imbuto, kubagurira coconut n'ibindi. Na fagitire ziri mu nzu imbere nimwakire. Urakoze cyane. ముందు మీరు సెటిల్ అవ్వండి తర్వాత Nimugira ikibazo ibindi byose ni kibazo mufite turaza kubyitaho. Sasa bigaragare ko umusore baje gukodesha iwabo w'umukobwa. Ndibyatinze sasa umusore yaje kwimenyereza akazi ni umudokta. Ndibyatinze yaje ku bitaro. Ako kanya kigera ku bitaro murabizi kwa muganga abababaye ni benshi. Mama we mama byagenze bite? Umugabo wanje arimo arawumeka insigane sinzi uko byagenze. We mumuhindukize mugira vuba. Ni umusore ukunda igihugu agakunda n'abagituye kuri kiruna rebe muri makininga feyi. Musore ICU తీసుకెళ్ళండి. we emergency room iriye mumujyane mu cyumba cyihutirwa vuba mumwongere oxygen guhumeka biragoranye mukire vuba. Umusore yahangayikiye umurwayi nibwo kigera ku kazi. Cyo bita gukunda igihugu. వాళ్ళు చూసుకుంటారు. Baraza kumwitaho. Ubundi wa musore we wowe urinde. I'm Dr. Satya. Banyita Dr. Satya. Nari njyana mu kazi. Miro? Nari ngiye guhura n'umukuru w'ibitaro bamwita Diane. Good. Byiza. I'm Robert. Banyita Robert. Hospital. Robert Diane. Ni njukuri ibi bitaro. Watangiye akazi ubwo wageraga wa musore we ni byiza. Kalakundane. Umbabare ko natangiye akazi nari naganira nawe. డాక్టర్స్ ప్రొఫెషన్ అంటేనే సర్వీస్ కదా. Wa musore we umudogiteri muzima arangwa no gutanga serivisi aho yabaherereye hose. Nugira ikibazo ibyo wakoze ni byiza. Ngwino tuje kuganira. Ni umudogiteri mwiza. Ndabasuje mwese. Uyu ni Mahalakshmi wanyu. Wa mukobwa uvugiriza mukamukunda. Murabizi tugeze muri kakanya ko kubasetsa. Buri munsi muzi ko mbasetsa. Reka mbasangize inkuru nziza y'ibyambayeho ku munsi w'ejo. Ejo nawe n'umugore wiyemera ari kumwe n'umwana w'inzirakarengane bari baturutse mu gace bita Hyderabad baje hano muri Karinuru. నన్ను ఫాలో అవ్వమని చెప్పాను. Bifuje yuko haraho nabayobora ngo bageza gusa nagendaga nuhuka hari ibintu ndi kugura. ఇదేంటి ubwo bamenyaga yuko టేక్ డైవర్షన్ అని ndi kugura baje kubaho ndi kubakereza bafata umwanya wo kwiciraho bakagenda. బట్ హాఫ్ అన్ అవర్ gusa igitangaje baje kugeraho bari bagiye bakererewe igice cy'isaha cyose చేస్తున్నాను. చివరకు నేను పర్చేస్ చేసి ubwo bamenye yuko ibyo naguraga ari ibyabo తల్లి mbega uburyo barebanye biteye isoni. దీని దుంపదేగా uyu mukobwa ni umusazi. జరిగింది ఇంట్లో ibyabaye ejo ari kubitangaza kuri radio. Mama wamwumvishe uyu mukobwa tugomba kumwitondera.
agira umunwa ndibyatinze tubyo tugaruke no sasa mukira vuba mumujanye dogiteri umukobwa wanje namubwiye kubijanye n'ubukwe ahita yiyahura ndakwinginze mumfanshe kuba byagenze ute uyu ne mukobwa wenyine mfite umukobwa wanje namubwiye kubijanye n'ubukwe ahita yiyahura yanyweye uburozi mumujane muri emergency room nugira ikibazo wipanika turaza kumwitaho ni umusore muto umusore ukunda igihugu agakunda n'abagituye kurikira unarebe uyu mukobwa twamubonye kuri radio Miriki 98 n'ibice bitatu ट्रीटमेंट हो यार we buramundebera shato mwiteho अदर we mbere z'icyo tiyo sha rirari nini mbere z'icyo gitiyo kinini umukobwa sasa wanza yihwereje bimeze neza Dr. Vayo इधे कर ibi bintu bimeze neza कैसे उठते urabona